Hvaljeni Isus i Marija, draga braćo, dobrodošli u nastavak našeg serijala o tumačenju Svetog pisma u crkvenim ocima. Malo kasnim s ovim videom jer sam zapravo čitao ovog svetog oca koji ću vam sad predstaviti, Sveti Klement Aleksandrijski, njegovo djelo Stromata, poduže djelo, dosta kompleksno, ima puno citata starih grčkih filozofa, stare grčke poezije i vrlo je eklektično i bavi se svakakvim temama, tako da dosta teško je bilo za pročitati, ali evo, Bogu hvala, uspio sam, preporučio bi svima, znači vrlo zanimljivo djelo i izvadio sam neke citate koje su meritorne za ovo o čemu smo pričali u prošlom videu i vidjet ćete zašto. Dakle, Sveti Klement je svetac u katoličkoj crkvi, koliko sam ja uspio vidjeti. Drži se da je on, znači, tu postoje neki prijepori jer se kaže da on ima neka heretična učenja, neka učenja koje nisu baš skroz pravovjera i uistinu kad sam čitao Stromatu, neke stvari nisu baš skroz pravovjerne. Ali to je u redu, mi gledamo na ove stvari koje jesu pravovjerne, znači svaki crkveni otac, svaki svetac, kad bi pročešljali njihove spise, ne bi skroz sve bilo pravovjerno, ne bi oni sve bili u pravu baš u svemu što su pisali, a neki bi baš imali neka heretična učenja. Naprimjer, Sveti Augustin, Sveti Toma Akvinski, Sveti Grgur Niški, znači oni svi imaju nekakva učenja koje su oni držali da su istina, koje je crkva definirala da u stvari nije istina i mogu bi dalje nabrajati. Znači, crkveni oci sami po sebi nisu nepogrešivi, nego gledamo njihov konsenzus u prostoru i vremenu, to je onda nepogrešivo. A crkveni otac sam po sebi može pogriješiti, naravno. Mislim, oni svi imaju nekakvi svoj autoritet, jednu svoju veličinu, jer su sveci, veliki učeni ljudi, pametni ljudi i tako. I jer su živjeli u ta vremena, oni su bili jako blizu Gospodnjem uzašašću Isusa Krista i uspostavi katoličke crkve, tako da oni imaju autoritet jer su živjeli jako blizu tim vremenima i ovo što sam rekao, znači bili su učeni ljudi, sveti ljudi i tako, ali nisu nepogrešivi, naravno, nego gledamo njihov konsenzus, zato vam nisam dao samo jednog crkvenog oca, nego evo, dao sam vam više njih u različita geografska mjesta, znači Sveti Irenij Lionski, jug Francuske, Tertulijan, Sjeverna Afrika i sada imamo i Egipat. I to bi bila više manje cijeli tadašnji svijet, civilizirani svijet u to vrijeme. I vidjet ćete da postoji jedan konsenzus oko onoga o čemu smo pričali. Tako da, evo, Sveti Klement Aleksandrijski, njegovo djelo Stromata, pisano oko 180. godine, 190. godine, znači kao što sam rekao, suvremenik sa Tertulijanom i sa Svetim Irenejem koji smo spominjali u prošlom videu. I evo, prvi citat, to je ovo knjiga broj 6, poglavlje 15. Sve su one jasne razboritomu i pravedne, kaže Sveto pismo, onomu tko je stekao spoznaju. To su izreke 8. poglavlje 9. redak. To jest, onima koji primaju i koji se pridržavaju prema crkvenoj predaji tumačenje Svetoga pisma koje je on objasnio. I crkveno pravilo je to da postoji sklad između proroka i zakona u savezu koji je dan dolaskom Gospodina. Dakle, Sveti Klement nam govori da se Sveto pismo mora tumačiti na način koji nam je Gospodin, kad kaže tu on, to znači, to misli na Gospodina, na Isusa Krista, na način na koji nam je on objasnio i koji je u skladu sa crkvenom predajom. Dakle, crkvena predaja ispravno tumači Sveto pismo zato što je taj način tumačenja dobila od Gospodina. Ok, znači, i kaže da su, znači ovo polemizira sa gnosticima koji su isto imali Sveto pismo, isto su ga koristili da bi obranili svoje neke doktrine, ali Sveti Klement kaže da ako želiš ispravno koristiti Sveto pismo, ako želiš steći spoznaju, kako se govori, kako je naveo u ovom biblijskom stihu, moraš tumačiti Sveto pismo prema crkvenoj predaji, to jest prema onome kako ga je Gospodin objasnio.
I onda daje tu primjer crkvene predaje. Znači, to bi bila crkveno pravilo je to da postoji sklad između proroka i zakona i u stvari Novoga saveza. A to su neki osporavali, neki su kao na Marcion, na primjer, su govorili da nema tu sklada, da je Novi savez totalno u konfliktu sa Starim zavjetom. Novi zavjet u konfliktu sa Starim zavjetom i da tu nema nikakvog kontinuiteta. A ovo znači možemo dobiti iz Lukinog evanđelja kada Isus objašnjava svojim učenicima, svojim apostolima nakon njegovog uskrsnuća, onda im ona dva apostola krenu na put za Emaus i onda ih Isus susretne na tom putu i objasni im u pismu, znači sva proročanstva koje on ispunio. I to možemo tumačiti da na način da u stvari nema nesklada između Starog i Novog zavjeta i da su oni u jednom kontinuitetu, da je Novi zavjet u stvari da je Stari zavjet u stvari našao svoje ispunjenje u Novom zavjetu. Dakle, naravno, to je nešto što se može naći u Svetom pismu, ali to crkveno pravilo. Ali mi nismo ni, kao što sam spomenuo u prošlom videu, crkveno pravilo, predaja crkve, ne mora se smatrati da je to nešto materijalno drugačije od Svetog pisma, kao što sam rekao. Idemo dalje, knjiga 6. Ali on uči da znanje, koje je savršenstvo vjere, ide dalje od početne kateheze u skladu sa veličinom Gospodnjeg učenja i sa pravilom crkve. Dakle, kad kaže da on uči, to misli na Svetog Pavla, da je savršenstvo vjere znanje koje je u skladu sa pravilom crkve i sa Gospodnjim učenjem. Dakle, opet pravilo crkve je nužno da bi usavršili svoju vjeru. Idemo dalje. Samo gnostik koji je sazreo u Svetom pismu i koji se drži apostolskog i crkvenog pravovjerja u svim učenjima, živi ispravno i u skladu sa evanđeljem. Dakle, on ovdje koristi gnostik za kršćane u stvari. Ne da pravo ovim heretičnim sektama da sebi uzmu taj naziv, jer to je u stvari značilo jedan mudar čovjek koji je pun znanja i on želi reći da su u stvari kršćani ti koji su mudri pomoću Božje objave, da oni u stvari imaju to znanje, to spasonosno znanje. I kaže da bi živjeli ispravno u skladu sa evanđeljem, da se moramo držati crkvenog pravovjerja, apostolskog i crkvenog pravovjerja. Znači moramo slušati što crkva, kako učenja crkve, moramo slušati pravilo crkve, kao i u ovom prijašnjem citatu. I ovo nam je posljednji citat, malo poduži, kaže ovako. Oni dakle, koji se drže bezbožnih riječi i propovijedaju ih drugima, ukoliko oni ne koriste pravilno, nego opako božanske riječi, oni sami ne ulaze u Kraljevstvo nebesko, niti dopuštaju onima koje su zaveli da spoznaju istinu. Ok, da malo to pojasnim, znači Sveti Klement nam govori da zapravo te heretične sekte, gnostičke sekte, kako su se zvale, one koriste Sveto pismo, ali ne na pravilan način, nego na opaki način, i oni u stvari ne ulaze u Kraljevstvo nebesko. Evo ostatak citata. Nego pošto nemaju ključ za ulazak, nego lažan krivotvoreni ključ po kojem oni ne ulaze kao što mi ulazimo, kroz Gospodinovu predaju, kojom time povlačimo zavjesu u stranu, nego se oni probijaju kroz sporedna vrata i kriomice kopaju kroz zid crkve i koračaju preko istine, oni se drže kao mistagolozi dušama opakih. Dakle, želi reći da oni imaju Sveto pismo, ali oni ne ulaze kao što kršćani ulaze dakle govori da kršćani kao imaju ključ za ulazak i da oni ulaze tako što povlače kao kroz zavjesu. Oni samo prođu kroz zavjesu, povuku zavjesu u stranu i uđe u Kraljevstvo nebesko. Jer su oni ti koji imaju ključ, to jest pravi ključ, to jest Gospodinovu predaju. A heretične sekte, gnostici, iako imaju božanske riječi, znači imaju Sveto pismo, oni i ne koriste pravilno jer nemaju Gospodinovu predaju. Oni imaju neki krivotvoreni ključ, oni imaju neke svoje predaje kojem oni onda ne ulaze u Kraljevstvo nebesko, nego se kao probijaju kroz ova sporedna vrata, kriomice kopaju kroz zid crkve, koračaju preko istine i tako. Dakle,
kontrast je između kršćana koji imaju Sveto pismo, ali Sveto pismo tumače u skladu sa Gospodinovom predajom. Gospodinova predaja koju je Gospodin predao svojoj crkvi, koja crkva koristi kako bi tumačila Sveto pismo, a gnostici to nemaju. To je znači kontrast. Znači nije razlika u tome da gnostici nemaju Sveto pismo, kršćani imaju, gnostici imaju Sveto pismo, oni koriste Sveto pismo, ali ne koriste ga na ispravni način zbog ovog što smo objasnili. I to je znači 7. knjiga, poglavlje 17. I evo, ovo je znači iz tog poglavlja, da ljudske tvorevine kojih se oni drže dolaze nakon katoličke crkve, zahtijeva svega nekoliko riječi da se dokaže. Znači, ovo je iz tog istog poglavlja, sam malo dalje u tekstu, i kaže da su u stvari gnostičke sekte ljudske tvorevine koje su došle nakon katoličke crkve. I onda, evo, na kraju kaže, pošto tako stvari stoje, i onda objašnjava kronološki kada su nastale te gnostičke sekte, a kada je katolička crkva, i pokazuje da je katolička crkva bila prije tih gnostičkih sekti. Pošto tako stvari stoje, očigledno je od visoke starosti i savršene istine crkve da su ove kasnije hereze i one koje dolaze nakon njih novi izumi i falsifikacije istine. Znači, ovdje je Sveti Klement napravio nešto vrlo bitno. Pozvao se na starost crkve i na starost svojih učenja. Govori da je katolička crkva bila prije ovih gnostičkih hereza i da je zato ona ispravna, ima savršenu istinu zbog svoje visoke starosti, a gnostičke sekte su nešto novo, oni su u stvari heretične. Znači, nije problem u tome da gnostičke sekte nemaju Sveto pismo i da ih oni ne tumače i ne koriste u svojim spisima, oni ih itekako koriste, ali ne koriste ih u skladu sa crkvenom predajom. Sa kojom crkvenom predajom? One najstarije crkve, katoličke crkve, koja je bila prije tih gnostičkih sekti. Isti argument koji Sveti Irenej koristi, samo što je Sveti Irenej u Južnoj Francuskoj, a Sveti Klement u Aleksandriji, znači ogromne distance u to vrijeme, nepremostive ogromne distance, to su putovanja od nekoliko mjeseci, ogromne distance, čak i ako ne i godinama se ta distanca morala putovati, tako da, a vidimo da se slažu u tome. Znači, morali su to dobiti od jednog zajedničkog izvora od onih prvih kršćana. Znači, crkva, kako je ona, izvorna crkva, kako ona tumači Sveto pismo, je mjerodavno. To je onaj kanon tumačenja kojih se moramo držati. Idemo dalje onda na našeg drugog crkvenog oca danas, a to je Sveti Vinko iz Lerinca i njegovo djelo Komunitori ili zajedništvo, tako bi se to nekako prevelo. I uglavnom on je živio u 5. stoljeću, 430. godina. Sad izgleda kao da sam preskočio, skočio sam iz 2. stoljeća odjednom u 5. stoljeće, ali, znači, naravno mogao sam tu i, Svetog Augustina, Sveti Bazilije, Sveti Grgurniški, Sveti Ciprijan, znači svakakve svete sam mogao tu još ubaciti, ali Sveti Vinko bilo bi stvarno predugo i to je preopširno i nemam toliko vremena tako nešto napraviti. Evo, video bi tek izašao za par mjeseci onda. Pa sam samo uzeo Svetog Vinka jer on daje jednu lijepu sintezu ovog svega što smo vidjeli i vidimo onda taj kontinuitet, znači u prostoru, jer imamo Južnu Francusku, Sjevernu Afriku, Egipat i onda imamo kontinuitet u vremenu, jer vidimo da Sveti Vinko, koji dolazi 200 godina nakon ovih crkvenih oca koji smo gledali, on govori više manje istu stvar, samo je on to još ljepše definirao.
I evo, ovo je znači druga njegova knjiga, kaže ovako: ali neki će reći, ako su to ne njegovi sljedbenici, od kojih su neki lažni apostoli i lažni proroci i lažni učitelji i svi skupa bez sumnje krivovjerni, citiraju retke deklaracije i obećanja iz Božje riječi, kako će postupati katolici i majka crkva? Kažem vam, morat će paziti da čine ono što sam naveo u prvoj knjizi zajedništva, što su mi predali učeni i sveti ljudi. To jest, da se paze da tumače božanski kanon u skladu sa katoličkom crkvom i prema pravilima katoličke doktrine. Također, u ovoj katoličkoj i apostolskoj crkvi moraju pratiti univerzalnost, starinu i pristanak ili konsenzus. Dakle, to je ono što smo govorili. Sveto pismo samo po sebi možda može biti dostatno u materijalnom smislu, u smislu da sve doktrine kršćanske su sadržane u Svetom pismu, ali da bi ih mogli pravilno izvući iz Svetog pisma, tu moramo slušati crkva, crkvene oce, crkvene sabore. To su oni koji mjerodavno tumače Sveto pismo i koji daju tom formu toj materiji. Dakle, crkvena predaja, ono što nazivamo crkvena predaja, može se shvatiti na mnogom načina, ali u ovom smislu bi to bilo učenje crkve u stvari, koje se ne protivi učenju Svetog pisma, naprotiv, ono je mjerodavno tumači Sveto pismo. I zato za Sveto pismo ne možemo reći da je formalno dostatno, nego je materijalno dostatno, a ona formalna dostatnost dolazi od crkve. I zato crkva mora biti jedno nepogrešivo pravilo. Jer Sveto pismo nam ništa samo po sebi ne bi puno značilo da je ono nepogrešivo ako ju mi pogrešno tumačimo. Znači, i tumačenje Svetog pisma isto mora biti nepogrešivo i zato su crkveni sabori, konsenzus crkvenih otaca, nepogrešiva pravila vjere. I evo još jedan citat: ovaj sveti sklad otaca moramo pomno tražiti i pratiti, ne u svim manjim pitanjima božanskog zakona, nego prvenstveno u pravilu vjere. Znači, govori da se mora sklad otaca, znači konsenzus crkvenih otaca, on se mora tražiti i pratiti i da je to mjerodavno za crkvu, za kršćane. I zato ne mogu nikako prihvatiti protestantsku doktrinu sola scripture, jer za to bi Sveto pismo moralo biti formalno dostatno. Formalno dostatno Sveto pismo nema. Sveto pismo samo po sebi, znači to je samo pisana riječ, samo po sebi, ne može imati nekakvu dostatnost, pa tako ni Sveto pismo. Uvijek mora biti nekakva zajednica ili netko tko će to interpretirati, tko će to pročitati, tko će to razumjeti, tko će primiti taj sadržaj koji Sveto pismo želi, ili bilo koja knjiga, bilo koji tekst koji želi dati. A Sveto pismo je sa dvije strane otvoreno, nedostatno je, ajmo reći, sa dvije strane. Znači, s jedne jer ona je samo Božja riječ, znači ona je otvorena prema Bogu i otvorena je prema čovjeku. Znači, ona je kao posrednik Božje riječi prema čovjeku. Znači, ona ne može biti apsolutno dostatna. Dobro, i svi bi se složili u tome. Znači, dostatan je jedino Isus Krist. Apsolutna dostatnost, naravno, Sveto pismo ne može biti. Ali vidjeli smo tu i da formalna dostatnost isto ne može biti, da se svi ovi crkveni oci uvijek pozivaju na crkvu, na predaju crkve, na nekako apostolsko pravilo, na gospodinovu predaju koje je u stvari ključ da bi se Sveto pismo moglo protumačiti. I crkva je onda, ne gleda se na crkvu kao da ona ima nekakvo tajno znanje koje nije u Svetom pismu i koje to je kao dio tradicije, kao ta nekakva tajna tradicija koja nije materijalno sadržana u Svetom pismu, nego je crkva čuvarica Svetog pisma. Ona mjerodavno tumači Sveto pismo i sve svoje dogme, svoje doktrine dobiva iz Svetog pisma. Naravno, u katoličkoj crkvi postoje dva pogleda na ovo pitanje. Ajmo reći, dvije skupine, i onda ima u tim
u svakoj skupini ima više različitih tumačenja i to. Znači, može se gledati na način da crkvena predaja uistinu ne sadrži stvari koje su u Svetom pismu. To bi se zvao partum partum pogled. Znači da imamo neke stvari koje su u Svetom pismu, neke crkvene dogme, a neke crkvene dogme koje nisu u Svetom pismu. Barem ne ni eksplicitno, niti implicitno, ono uopće nisu u Svetom pismu. Da su te stvari koje nisu u Svetom pismu, da je to isto predano apostolima od Isusa, znači to je sve ono pod zajedničkim kišobranom nekakve tradicije, znači i Sveto pismo i ta usmena tradicija koja nije u Svetom pismu, to je sve došlo od Gospodina. Može se gledati na taj način, a može se gledati na način na koji sam ja govorio u ovim videima, znači da je ta crkvena tradicija, ta usmena crkvena tradicija je u stvari način na koji crkva interpretira Sveto pismo i da ništa nije sadržano u toj crkvenoj tradiciji što nema barem implicitno korijene u Svetom pismu. Naravno, postoje neke, liturgijske discipline, oko blagdana nekih disciplina i tako, oko kalendara crkvenog, koji i neke etičke discipline, na primjer, koji nisu eksplicitno niti implicitno sadržane u Svetom pismu. To naravno, ali to nisu crkvene dogme, znači to nije ono kad kažemo pravilo vjere. Znači to bi bile neke stvari koje definitivno nisu sadržane u Svetom pismu, ali to nisu pravila vjere. Znači dogme, one crkvene, one vjerske dogme koje čine suštinu vjere, ajmo reći, one bi trebale biti barem implicitno u Svetom pismu. Znači to je kao taj drugi pogled na Sveto pismo i na crkvenu tradiciju, koja bi rekla onda da postoji materijalna dostatnost, ali ne i formalna dostatnost Svetog pisma. Znači u katoličkoj crkvi možete biti katolik i zastupati i prvi taj pogled i drugi pogled. Ja se više slažem sa drugim pogledom, znači evo imam tu knjigu koji brani taj prvi pogled, znači partum partum, da je dio otkrivenja u usmenoj predaji, a dio u Svetom pismu. I to je napisao, znači, evo, katolik, ima i puno drugih takvih. Mogu se dati neki dobri argumenti za to, ali na kraju, ja kad čitam Svete oce, nisam baš uvjeren da, pogotovo evo Svetog Klementa Aleksandrijskog, nisam baš uvjeren da su oni držali, da su oni imali to u vidu kad ih čitam. Niti Sveti Vinko isto, ja bih rekao da on govori iz ovih citata, ali možete pročitati njegov cijeli komunitorij. Ja bih isto rekao više da je to jedna materijalna dostatnost, a ne formalna dostatnost. I evo na kraju sveti, dobro, nadam se da će biti proglašen svetim, znači veliki teolog, Papa Benedikt XVI, Josef Ratzinger, kaže u svom dijelu, on isto kaže da u biti on vjeruje da vjerojatno nema nekog posebnog otkrivenja koje je predano samo putem oralne predaje, znači da bi sve trebalo biti sadržano u Svetom pismu, eksplicitno ili implicitno. On kaže da je to vjerojatnije, a ima i puno drugih uglednih katoličkih teologa koji zastupaju taj stav jedne materijalne dostatnosti, a ne i formalne dostatnosti. Znači, evo, to je ono što sam htio reći u ovom videu. Nadam se da ste me razumjeli, nadam se da sam vam to nekako uspio objasniti na nekakvi razumljiv, dostupan način. Ako imate kakva pitanja, ostavite komentar ili mi pošaljite mail, rado ću vam odgovoriti. Svima preporučam ovaj spis od Svetog Vinka, imate ga na internetu, kratak, možete ga brzo pročitati. Astromata od Svetog Klementa
pa ne bi ga baš preporučio svima jer je dosta dug, zna biti malo dosadan, ali ima stvarno nekih bisera, pogotovo pre kraj 6., 7. knjiga ima baš neke bisere koje bih, evo ako vas zanima patristička teologija, svakako bih vam preporučio. Tako da, eto, to je to od današnjeg videa i vidimo se u idućem nastavku.